to our most gracious God, for every day, for every new life. Itum li mirin ka thar mission gajia, raj li itum musot misay, aji hita da itum saikorali, atam hili ngurum satak le raj li, remay tui da itum saikorana, ali ningshiya say. Ka kaniyali, aji we organizing committee, Youth Secretary Nathum laga achiwi itum katatak nuthot pinglila platform kami wuivang ningshiya local church we pastor leiwi leikshi iwi khyak silam idalaye kala achiwi message kurami kidakle Reverend K Benedict Executive NTNBA we mungui tlemne jaina alila iwi khyak simidale kala leikshi lamidale aji kena usada itu awang sami laga kehiwi awovula ne iwi anna hita da itu merak zengli impala kai nang rai sa mida program saikora hi hapka kno kya khalei salala makhlei thata aru hira da bam da khlei juwang la le ning simidle chingai hiwa iwi wanga shimkhuram ka thane aru hangkai tada isha awali rak phra hi chingai wi philawuna rak phra ne nuila kaina I over kchunga leo ga da tala kaina mar gam ne chingai gi hitharan yu uklung le aru atam ka sang khalam khu imra atang speech shega boring sai je da ishiwui guest of honor ban ga hang tada iwi la boring mu sa ga ila shi mang mu dire aru aji hili I chief case aka salaga ili ho khami wuivang I lang solage kala hambal la salake hang thada khnui thot ithum ga thalila sakta khui mida kala lang maida ithumli important salak kaina khui khami wuivang ningshiya ke aji hili khra hi I nathumli ida da yangda ka yarui ne ka kharjan ga sai hin na ina I ga sane da khuise mi khni mang 1 and 1 I na tumli appeal sa ta da iwi ga phaning iwi opinion share sangai nai da I excite sala kain rai aji hiya macha ta chorang la kain bible text ka ba mi ge 1 Timothy chapter 4 verse 12 don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believer in speech, in conduct, in love, in faith and in purity. Here rau itu ini. Ina aji hili rarak ji hili NTNBA basina tada ashi iwa church kejena mainly iwa ningli jena focus le babam maika association hi giji iwi ningli focus chakam le babam ne hili disrespect sala maning mane ka NTNBA na hita da hod le jiwangai na ina kete nau ina YouTube ka thali runu kete thali runu ina kete nau yang khengzaran achikum mangai na hita da conference sadak le hi phangathruk kai re in khengli third gospel musical night come fellowship January mai khali mionai re Drenal conference meili mion dale mionai re Baptist women fellowship mariamli achon dang mionai re kala mission conference tala mionai re achi sports come Evangelical came hina itum we committee ka phali jang dale de hili kasang kechung hla mahang sangai jinek jang khatwa I mahang sa sik adam juk jinek ka hiwi purposed hina itum li ka da serve sali khlek jinda athaim the lela ida da youth we youth sa women we sa kadai bing na thada kharna bing na da category khai laga myon juk tang rok laga jingu ma khli event phanga thruk shini ka laga budget hi aju hi hita da sasar tak le hi not less than 10 lakhs khabu na spend sal ga tak le hi kaji jawi I mean in hang tak le whole point banava ithumli fun hi
paisa cái gì mà hàng ngày lắc xả là paisa này at the end of the day ở trong rất gì chứ cái nữa without much ina cái sang cái chuyện gì mà mày khai là cái Iva sabai ka his suggestion go karna bing NTNBA bing li sabai ka ka tong combine này na agst mangla khanish mangla jingu makli crusade sami laga athai kamte sang sang ai ka chung sa laga hita da ka sahi la ma pham ne jim nim ne phalak ta le re ka ta opinion yu ka phni ma ko mi khni kharjang sa da khang ta jang ka ji baba hili itum constructive sala ka ina phning sek jin wo hi criticism la manim ne ina phần hi cái gì vậy nè, bây giờ hi cái sivam này cái gì này, bây giờ hi itum orphan mission li focus sang sắc ngay, chúng mày đó, sao được đấy? Iva remain nào mission li là focus sang sắc ngay, phần bình hi, cái sao nào bình wuivang là mission sang sắc ngay, hi lihat chỉ ra được hi, bây giờ cái bài mình là ram li và sắc lá khai condition đấy. Lupa tinggal lupa shop ngasok lu kecik kebayam nim deh. Jadi aji rata kelebing hi ot manga hortang rok, paisa le subscription le shop rok lega aji hirapam kai nek jitla. Mapam nek jim nim ko. Ka hili cinggu mak li, kini simang sa lega ketong li itum na washung keshabai na. Ara aji hili wa itum na rak shop shopping mang na rai deh. Ramli mara shop labam tak le mila leisara I'm sure. Subscription mới shop bắt chinh cái gì mới shop ra mất ra là dân sát lấy đấy, cái ina chọn thằng ishi youth TV meeting chief guest week khang san atam mai khali na suggest say itum hi let us reach the unreached la tin om chuk se hila the game ka sa hi mai tha tha sát le ma tha nai kha sa naw bing mra rd lem re mra naw bing kai mra rd lem re rmai naw kai mra rd lem re itum na tha game ne maji la ram li zat laga itum mission akha sangai ko da ina ishi youth secretary li suggest say chili ila shuruk ba khu ngai jaw ko da as youth so also while we have time and strength yang bang shap le le ga hikta hi iwa sang yi la ga to khu itum we mission hi again marana wuivang remain wuivang da hang da khlei hili focus ku chung kha mathem ne ina mag thei lai sa kha pheu milu kha ik chung kha mathem ne building fund wuivang ji kha iwa ili la ga bol lew ga de iwa ku chung thei ku ye kha marana lai them la kai na pam la ga ashishim ko da mayang rar thura jane isi NTNBA youth na ni ga ka ji ban ni kla isi na hi wuivang fund sa mi lek ji ik chung kha mathem ne hili mang na sing rok se hi raisang khwai ni da ku iwa itum sports conference events sigdata bahina culture khangsa thai mission the real purpose of mission gi hi iwa akstamang la diksang sangai achi hili I believe that we have all gathered here today with one faith and for one faith chit kasang akoi alungli itum hi hili kagazip nei da kui achon thang September 10th thangon Nathum la thet le ara social media la ila social media na thai ko kui ne Charlie Kirk USA li chingum thumra da khamang e ali kap thadaw wuivang ali kap thadaw khla jiga awi shit sang wuivang awi courage wuivang ana khamashung kham tu jiwang ali kap thadaw khangui wuivang maning la shit ka sang wuivang awi courage wuivang ana mashun du kham tu jiwang ali yang sinaw bing na kap that ne mashun tu mang na ngai bing na jorli ali interview akhli na liga thada phniung sak ngai khlei ta khangan ji tharan ana I want people to remember me for my faith I wish it ka sang wuivang ina ili mi na phniung sak ngai ta hangai ta awi katai khe khamam jum de awi faith jimang jili anaman sakla kaina khuilaga protect salaga ali mi na jiwangain thing sak ngai de ithumwi oko tuik to tongana ajugun mati rashungda ta lahang bai mon sai awi ka thiji mi ka tongana ningjot phongshok e
arui tak kamaina aji hili ili tungyang ili nali khuwai na phnyung sakai kle akhama na I jiplung gi jine ke thili dum normalize sa laga matui se ila thire nui de I sar laga jiplung rok jimle mne kla sipai lage mi komo ithumui vra wi pangli leyau ga da ithumna ithumui pangli ma khlei ithumna hikka purpose I mean itumli predict masak shabji itumui kathi adam ne the only promises itumli kathi hina itumli promise ko nothing in life is promised except death kachi tada takamaina na akhama kajajangda akhama eina akhama zatlo na ligra ta phnyung sakai kle hiwa kharnaula youth la akhako thaiser da kle ne na aji youth salaga or kharnau laga salala na ligda ta phnyung sakai kle kai iwa ongban ongnawbam khu dong ali maning ne khu jung jai le kya khonjar le kle iwa unga khangbai li jang laga iwa ngabai khui me laga iwa chabai le ta phnyung sakai la na le iwa ngalai fit phanga hi nang khongnai no ling bai wi iwa kama shungjiling ning titira da ngalai ngabai khui je na phnyung sakai la tang hui problem ji him ne ngalai khangbai ngnawbam khangbai itum khnui thot ping hili shur sang laga ka thada sali khlek jine nali ka thada phnyung sang ai liklek jine itum nana sim ka ha kha sem laga nana lan ka chung ka khawli bang le hai me laga phnyung sang ai ga ara just reflect sa se gji jana o yaji li thang raw ko thui Malaysia sa da raw ko thui hili wuivang ai na phningung sak ngai ye ji reason a khamang la na za ga simam juk sa ma dai na o tungyang mim thalak sai tungyang pingbang lak sai tungyang mi li katomtheilak sai iliva izi da phnyung sak ngai ga sagi ji na laila aji hine miring shinau hile idum favor masapa phase let us not be in favor just because he is your uncle family yang tada ishi shimkhur ne jawgada ishi shimkhur ne ramnau ne tangnau ne jaida nguilala katom pha phagaji hile ko ishi tangkhul nau le hili hang ngai ping wa result in a khiklei jiga aji ram kaing rock dak lei ko tom pha phak ji wang kama shungli mak tom wuivang ram khok khamak sa tang khok khamak sa shimkhur khok khamak sa jinangrak khok khamak sa hi wuivang itum yaron la ne itum youth ping ne atum nguila la itum mahang sang de let them be itum rot khamrat maning jang ne laga ya ira marot khamrat jilu ra akhwak wa ai in hang dak le hi wuivang reality ni nathum wuivang kya reality sat leklam thai ne itum compromise side de itum future at this point he condition ai na itum compromise sat le de shongfu aju hi man de yang hiwagai no guila laman hiwagai no guibabam la laman future compromise sai exit la itum na hi hiwai na hi da sam yaw jing han ka shap itum li power ma le lu la ka wuivang na I alung lia ka sai la ga thai ga an ot da da sal ma sal bai da da itum mang han ka shap thur de ina jung ka ma thai sam re ka thalala itum ka chung ma thai iwili ma ka thai ma wa ka shung ka chung le la ina hi thai ji ba wa itum ai ni itum nga kai ka zam la ka bam tak le hi wa ma pha phung ne that I know division among ourselves is not good ji ba
strongly iwa jibaj liva stance are itum churches we alung lila gaik zamdale itum hang sok ngok se normalize sa se khungwi agang hang sang tada hili ke chot ke jang khalei ga hang rok lok ji tada ke chot ke jang ji itum mierang labing itum hang rok phoko se future ne yaron labing future ne itum muhut thuisin ge jiga itum namning jang kha ji sem khui sik le ji na yu pangli le tak le ko itum community tamba kai na ka kami la jang dele ram ngate de la jang dele in khang ban ba itum tang khu na ma khning bing ne itum li sa khai khwai sa hi chi na shape itum main itum sa khai khwai sa se mirang la bing hili hang kha lecture ne speech ne de la mum chung sok ngai tham khoi ba sak lak kai mara ma khne I hi hang khai wa ngai na I aji li khai hi excite san de we ka I hui da khra ji ba phyo me li ja ung ai na pastor na hang da I ko hi da rai da ta hili in hang ngai ba na ba one more thing let us not inherit simlui khayar da da na sha wai na I sha wa yang si sai da inim yang si sai hi problem ko ini ba ma chit khui vai sa se I sha wai na sha ba ji ba mo phyo ming ngok khai ru nok so ro kyu pai le mar na ba mai re sha ba long ba kha ini ba myang sing rok se ini generation he na hobok la ga ba let us forgive and forget and move forward with civility and humanity atam ji achi lage Bible text ka ba milyo okay Matthew chapter 5 blessed are those Matthew chapter 5 verse 10 blessed are those who are persecuted because of righteousness and for there is the kingdom of heaven igchung ka Bible itum spiritually igchung mang theimre ka thalala hili kahang hi uwang ning lublak khai tek sa kane kamasung jili khang ning mi jina itum gjing ram ja thumui ne ji ta itum kamasung jiling ning se khangui ka bang quiz daran ka tong itum shongfu ngoyawe aji atam la sang da le ho yui he kha boring sa mi lo ini khajang san da ning sang lang ang sik mang in wa tam pai sangai aji nui role youth akasa laga nui role nui society nui church li nui role ka thalik le youth akasa laga nui role ka thalik le ji in thumli han sangai na khlat ta jang as youth as believer shit sang no akasa laga kala naw mira akasa laga naw lava akasa laga nui role ka thada khili what is your contribution for growth naram raisang khwai na tang raisang khwai simkhu raisang khwai church raisang khwai no we contribution ka thalik le jing an sangai hi financially nim ko idum financially tied milaga financially sponsor sa milaga ji he will last ne contribution ji taran yuwanga ka if you nana khokha ka sa wuivang contribute sa ka ba nana khamasung ju wang contribute sa ot ya khamasung yang ngui de le oja pastor ngui de le tang ninga shap de le la mi kumon da thum lang ngui sa pai ai aba hi ngui de le awo hi ngui de le da I thum mang ninga shap lik le jin ne jingri khai wangai na jingri for peace yang for unity na ka ta contribute sa lik le miyang lak sa laga before you point finger to anyone itang rot khamna thi awai wangai ne ma jirang laga na rot khamna chi na ka ta jingri khai sali ngan lo mili ma phian flu ngan sa ngai itum church here political platform or VIP platform mung sang sa ngai ne
ina thấy khui khai là lý ava sang ấy ava gọc này VVIP này chứ cơ zat là liver mi dày cái đó anh khi anh phác ra hồ cái cái khi nó gọc lên thêm này cái chạm nào li làm mi ra bay xe vào sang bay cái ít thu mùi church VIP we platform khang sa hi ít thu mùi downfall à cái này đó khui hi mang sa bay ít thu mùi generation li hi ít thu fight sap luôn đấy church khóc cái sao là cái mang lại những cái cái khứ chỉ là automatically khóc cái sao lấy ra lấy xí cái ngọc phiêu mi cái ngọc lấy ra roll cái lấy cái này ít thùng youth ili aji camera jang laga la bam dak lai football ngok phai kya khara jang ai kle volleyball ngok phai kya khara jang ai kle kala ít thùng akha tam khui ngai gi ningen kya khara jang ai kle e football wuivang iram li iwa football ngok the ta iwa team bai phai i khara ne gi je chong sa re I'm sure kha nó lá khả tầm khui lu ung phai sa lu khar jana kha ít thùng mùi Tangkhul missionary vậy nữa in ngã khui này church mày tùy cái gì à cái mà sung lâm thêm có mày specific sang ngay là cho nên hẹp bớt đi ít thùng mùi biggest church in Asia đó lấy được lấy gì church nào cái story chính là chặt cả được lấy gì leaf mắc sang masak bay đó leaf xem khói và space lấy cái leaf lo sang khói phải sao mà lấy thôi chứ cái nào ishiwui phân cái park group na cháu rồi Nathum na ping na politician akli baboy je babo je na date 5 li cholo date 5 li babo je na as cho phap tai re na date 10 li sampang ni no se itum date 10 li sampang je na pe kai no khop mi je noi phesa hi kan la akha chili repat le je la noi wang itum na tum wang in li khmi ko ji je thala phesa ji khuit le re the ko le makhlan le mra ji le mra ta cái mấy này là hàng hàng ai ban vậy ít mùi church chỉ cái ninh thơ đó xem gang rock đi lấy chính ta ba hi church li cái hàng nim cô ít mùi priority hi faith chỉ focus sali cả ishi hi northern walk và church chắc chỉ chắc không thêm đây building tech một tên rock đây mang là riêng cái thali church chỉ cái thali, quarter tech một thế đấy, spiritually cái thali cái, church chỉ khiêu vang cái, school nim này, Sunday chỉ đã offering anh tại school nim này, và hàng hi, ina cái hàng hili, itum na chắc chỉ sao được chim nim ko, ina cầm thác cái tông hay là cái chắc chỉ mang hàng đượcเลยko, hiling đây đâu có milo, cái gì bảo mà sung khui phải chỉ cái hàng đó. Cầm thá chứ, cầm thá một sót mình lọc bom xôn là cái sao rồi, cầm thá chứ continue sao sẽ, cái iban nữa, iva concern claim yak sao là khi mà sung khui ngay cái gì iva appeal cái sao vậy thì, ini kerjaan sao cái sao, kenapa sao ta, youthly encourage sang ngay, itum li rana siang ngan gak mi hi apong mati, ay ngan gak mi ji, no, not yet. Grow up, which is spiritually, mentally, and yes. Tak kamay na. Itumli discourage masang sa ngayon ni fresh na aksalaka. Delay is not a denial, kasi tata. Iliva may gtong way na itatang teng sak. Iliva may gtong way na itatang zanmeng sak kasi hi. Ejima puning sa ngayon ni. Itumli labor of dignity leng sak ai lake itum iram youth iram gatai we ba chang ma them ni ka iram mashaw youth unemployment chung nai re thing hat atam or itum we maleilak ta season maning ka iram youth ot mangwam ni unemployment chung na hai ka at the same time youth juwe alungjili skill khlai mi ko chung jang je pang them athang ishiwui in ma hang nang la ishiwui case of honor aung na hang thada
bang thêm cái gì tầm mi phung rắc gì thật đó chi ý là mẹ cháu ấy bang thêm anh thêm là ai ya shop cái được là cái phone lô huy chỉ dìm sang ngay ngọc gì là ít tụm tăng nó bình hi I'm telling you cái chắc cất này hi shop cái chỉ shot ra khui là cái mobile là lô huy gì mà sao khăng ngay thế rồi thấy là labor of dignity khlat ta thật đó ít tụm mấy nè ít tụm nay nó khlat ta dân mấy đó có quê actually theme purpose of life Ecclesiastes chapter 12 verse 13 purpose of life nhưng thân lại nàng im mà bảo rồi purpose of life mang bảo ai thà là hết trái rồi đấy vậy ta yêu hi sang là cái purpose of life cái gì hi yêu hi cái sang li itum we are all gifted itum hi give cái gì cháu avu le sa được gì yêu shit sang le and role avu le sa le cái gì là yêu shit sang hili camera cái sinh bình là sinh đale sound cái sinh bình là sinh đale ina kham ti bình là kham ti đale role hi avu vậy nè le sa được cái gì shit sang le ta có mấy này itu mi works of life in hili cái nè bằng thêm sa rồi cái nè cái là thọ thế sa rồi cái nè hi là chỉ là được chung le sa rồi hili thum ning hak mai da broad minded some say you'd ping broad minded some the labor of dignity ji hi thum li makhle ji itum na ning hak mai kha da itum we purpose itum we gift ji honsa laga itum pha khui ka vai sa se ji tha kha vai nang hang ba na ba no we roll avu mi avu na ji tha da khui jang ko khui ji tharan itum lan sin wa bong mang maning la itum rai ga sang la ka chi cha financially stable sa mai maman kha rot khamrat maning jang tha da jang adang in gang da no we da akha khlei ji tharan mi avu we roll khlei jili stick sa la ga il yu roll akha le lak da le ra da phaning la ga malaim ni da ma phaning la le lak le ra da phaning la ga o ka thui ji tharan itum rot khamrat jili atam le lui mne ta mili yang shi khang naw la tam lem ne na wi re sang khwai ka ta sa shik la chi ka pam jili chi na occupy sai da yu shik sang le itum jobless khi ka ot ma khang wa tharan me ta meng gui la ka bang na ma kam thal mu juk chok ni ju ta hi sa khai pham me re hi tha khai pham me re je ba meng nai zam mang khai pham me re ot ma khang wa tharan ma ka pha ning rin la ka tong ra tam rau ji i la ji thai ot mang wa lui kha ma ka pha ka tong ji ta da ning li ra sang awe ot sa bok khai ji tharan wa jin occupy sai de itum mireng la beng itum wi mirin la shimai khar hawe hang da khai sai ko re hi te na mang la ina makam thamang mu tuer khu society li runo ram dri runo churches li runo hi mom tham nei jim nim khu kha kam tha ji ma hang ji ne ji ba next li kam tha hang re kha ji ba ma kam tha ji hang shok la ga hi let us not continue this kind of environment from our generation onwards itum we na ba ma jai hui ka bai ji for truth itum khang kama shung ji wang ning ga mirang la khang sang sang ai ge ji i pang la kai na aju ji ka hang khang ai ko itum kai exam la ga bam da khlei hi itum hi continue sa khwai sa role khwing rok sir se itum hi tangkhul he ver shiwi apam ne ji de manim la church kha khali hindu na kha khlai lam them ne se itum muslim na khala claim them ne se kha thala la itum na rot brat me khar gai tum na khorum dak lei ji ba chingri khai vre raj li khorum dak lein da gai tum khlata na ma chingri hi ma juk laga khisa sik lek ji itum yang abing ni sak lagai ni ji appeal sangai ka sirngai dak leine purpose of life ta tang wi
in kahang tada hili I wuivang a kama shungjili kanganinga mi akhane kajiji jiwi hi iwi that will be one amongst my all the things like faithly kama shungli kanganinga kajiji iwi purposely iwi mirin wi purposely I ji et sangai ina thumli la encourage sangai ji et sa sangai kama shungji wuivang itum shik sangji wuivang jang and itum saikorali ina kahang dada itum wi kete now hi itum loophole sile cover itum wi automatically itum wi peace khalei hitharan development raplong aure ji hi yushik song itum marai sang lalami akhli da pen khang rok masa se itum merang labing pinpoint masa mili machi se nawi khyon nei iwi khyon nei saikorali iwi khyon nei no khyon nei da phaning laga mayon khwai mashung khui khwai ji hi itum pangla kaina ro khwing ro khwai sa se ningshiya kai